Okay, namhla ngize ngahlangana lo Mdawini wePhumula Landlord obhadalisa umuntu rent akhweze rent sokulama mengo. Yeah, amalo jadelela time. Mdawini, abantu bahlala benzendela ama message bethi bona into ungakwenza iclip lo Mdawini ngathi ngizamdinga uMdawini ngikhulume la ngicele ngizwe nxa ivuma ke senza iclip mina lo Mdawini bonke labo madlela nje usomahlaya bakithi uthi ngendaba leyo wena. Kuqhakathekile kakhulu for the love of art. You know, ngasikhuluma nti kuthani khona nti abantu abanengi bayona ini what but kodwa abanengi bayilungisa so khona lokhu kuqhathe ukuthi senze sibambane siphumele something powerful. Bazizwela abalandeli bethu abalandeli bakho abantu bakithi bengakwathi Mdawini ngi41 phela umfana wakithi ekhaya lupane nasike lupane right nasi umuntu Mdawini engixabanisa lapha yeah kathi wena uthi abantu bakodube banjani Dube Mthembu Zithemba uthini Mdawini akukhuluma into yakho namhla live ngawe la. Yeah, isitemo yabona abantu abaningi like oDube oMofu obanimani lokhu bezitema ngezitemo zakudala but this is .com generation is 21st century. Update your status, update isitemo zakho njengokuthi right mina nguDube Mthembu Zithemba it's outdated wena nxa uMdawini uzitemo sithi nje waswa update isibandisile sasela amabala za WhatsApp inkosi yasiblocker sakhala blocker siligugu ngokugugla ungasithinta siya Twitter uyemazweni singena ku Amazon saphika iBluetooth system ishare it kwaqanda sa hotspotter wafa sangena ku Wi-Fi sebesidinga ku Instagram basivalela sathi VPN sesikhuluma ku TikTok isile Mdawini ulile man. Mina ke ngingo Obert Dube uMthembu Zithemba ukujabhadwa kwendakasala mangulane enkaka umthima qaba omzansi umhlobo othandwa inkosi mphuma phansi elupane esitobula mbize edandanda kodwa ngayidiphi ngidipha amadada amaduna konqanda zibezi yathi amabhanga kozilobo yethu ziphe zakhe indubo komchaza afistikisa amakhasi komvuka mvundla nanzi izinja elipani phela kulabantu abahle Mdawini. Yeah, lamanti yambona vele lamanti yambona and I'm a tall handsome guy muscular in body make bicep tricep amamasa engalweni chest six pack esiswini kathi abantu abafitshane Mdawini nxa bingela kumele athini umuntu omfitshane engaqamba amanga mina vele nde problem labantu abafitshane too much amanga how are you uthi I'm great kodwa ungaka so ngathi uya great umfitshane great wangapi what I'm good thina hita ama great kanjana ngathi so la uyabona ukuthi I'm great and but umuntu omfitshane uyathi great nga what I'm good linjani sikhona ukhona ungaphi umfitshane what impijana so yayithi yami mina mele ngithi nxa mbuzwa ngabantu mina yami yayithi uyakwazi ukuthi wena ku mathematics yini yawazi ukuthi mathematics lamabizo abantu bonke mina ngini right ku area ye triangle area equals half base times height height ngumuntu omude half base ngumfitshane so na half base yeah half base Mdawini thank you so much malumami thank you so much lami Mdawini ukubona guys ngibona kakhulu malumami nama number wakho sengilawo siyakhuluma sikhona babalindi ukuthi ziyakhala one time vele something hot Phumula yeah something hot coming